Angisasesikhathi namulela Esther Coach ku-Esther Coach podcast show nje basade ukuthi nje imidlalo solo yaqhubeka isecithisa kanje basade ukuthi nje kwanyalo dlala nje amaqembu esive adilungiselela indebe yomhlaba ade bebanjwe lapha nje even lesive laseCanada eMexico enaseMelika kanti wagcina ngomnyaka ngo-1994 ukuthi nje iMelika ithathe lapha nje indebe yomhlaba la behosta khona ngo-1994 yawina iqembu lesive lapha nje laseBrazil bashaya iqembu lesive lase-Italy kuma-penalties emva kweRoberto Baggio washaya lapha nje eDulu kepha nje sagcina lapho sibone indebe yomhlaba ibanjele khona futhi iMelika tobebuyela futhi khumbule emancamu ade babanje lapha futhi eNew York kubo emancamu ayo iWorld Cup yango-2026 acelekile amaqembu ukulungiselela lokumnanzi-ke nasi ekhaya la eMzansi iqembu lethu Bafana for the first time since ngo-2010 sebesibabona World Cup kepha nje kuqualifya bona bagcina qualify la kunzebe yomhlaba yango-2002 la bebanjele khona eKorea Japan 2010 nasembali nxa usibangena ezima-host kanti-ke batebe bavula inkundla ukhumbule nje kutebe kwenteka umlando again lo wenteka ngo-2010 South Africa sidlala ekhaya ngo-2010 bavula inkundla ye-World Cup badlala iqembu lesive laseMexico badlala i-draw 1-1 nanyalo futhi kwenteka umlando the very same thing inteka ngo-2010 yawenteka futhi nanyalo 2026 eMexico kulamanye ama-host nayo tebe ngiyo imidlalo yokuqala tebe bavula ngawo this day batebe bavula ne-South Africa nje bakwenteka futhi nango-2010 umdlalo tebe udlala esikhathi sango-9 ebusuku khona lapha nje eMexico kepha nje sibonile amaqembu esive aqalile ahlungiselela i-South Africa izangenta kahle-ke imidlalo yokuqala la ekhaya ukuthiluselela badlala i-draw ekhaya nenekhara badlala lapha nje i-draw ya 0-0 bathola lithuba-ke ukuthi bangaphumelela emva nje imidlalo leli-Foster udlala ecenjini esive lase-South Africa phinza dlala eBurnley lapha eNgilandi bashaya lapha nje ipenalty shaya ipali egcineni badlala i-draw ya 0-0 umdlalo loyo futhi kwenteke itimanga eSouth Africa idlale futhi nebadlali abangu-11 kepha nje yahluleka lapha nje ukuthi ishaya igoli yahluleka ukuthi inqobe kepha nje iMexico lesikhuluma ngayo icasa kudlala nje lo mhla kulesihlanu bacasa kudlala nje itolo ngalosine bashaya lapha nje iqembu lesibili laseSerbia ngemagoli asihlanu kulinye ikhombisa iSerbia is one of the best teams la ekhaya ebholeni yawo e-Europe kepha nje umswabuka abantu abadlali abaningi badlala amaqenjini esive badlala amaqembini laseTulu baphinze futhi badlala eEurope badlala ku-Champions League kepha nje bashaya amagoli asihlanu kulinye kusho konke South Africa ngicabanga nabo sebavile le score batoqala nje badilungiselele baqale kuba serious yethu bedlala namuhla iSouth Africa namhla ngolesihlanu batebe badlala iqembu lesive lapha nje eJamaica umdlalo wabo wesibili wokugcina futhi ukulungiselela kuwe indebe yomhlaba sathi-ke kusiphathele after sibonile umqeqeshi umdlalo wokugcina wente ama-changes lamanyenti anento abadlali abanyenti sibonile bonozinti abantshintsha sibonile Brady Cross ngicabanga namuhla uthi Spencer iqembu letobe athembile ukuthi ngilo letobe akadla ngalo kulomdlalo wabo mabavula ngalosine eventako leqembu lesive lapha nje laseMexico sibonile ke ukuthi ku-World Cup kuteba nema-shock lamanyenti nje basibonile nanyalo already endekile lemidlalo yokuloselela i-World Cup sibonile ke itolo ngalosine ama-favorites iqembu lesive laseFrance bebadlala ekhaya ngibo bashaya khona igoli lokuqala nomdlalo weqembu le-Man City Ryan Cherky kepha nje isihombe sesibili Diowe ubuyile washaya igoli lokulinganisa badlala iqembu Ivory Coast kanti imidlalo iqembu leManchester United Diallo washaya igoli lokwina for the first time iFrance idliwe ekhaya idliwa iqembu lesive lase-Africa badliwa iqembu lesive lase-Ivory Coast nga-2-1 kusho kona ukuthi nje ne-World Cup sizele ukubona lo nje basabona nange-World Cup yako 2022 eMorocco shamacembu lamanyenti ase-Europe kanti futhi ke lokuyile kwentekile lamanye ama-favorites iNetherlands iphindze nayo yadliwa futhi ekhaya kumdlalo wabo wokugcina badlala ekhaya yokulungiselela World Cup badliwa iqembu la ekhaya futhi Africa le-Algeria lapha nje ngaligoli ecanzeni kusho kona ukuthi nje amaqembu ethu ahlungiselela kahle senzela olukhulu sembe kusine South Africa into ethatha nalo futhi isike liphethini lebadlali nemaqembu lamanye ase-Africa lena kahle kepha nje mase sisuka ke kuyo indebe yomhlaba sibuke khona ekhaya futhi iqhubekile futhi imidlalo yokulungiselela kuthi amaqembu angena ku-PSL khumbuse nje iphelile isizini kepha nje yaqhubeka ama-playoff nemaqembu lamathathu ne-Milford lebuya ngale ku-Mississippi Foundation Championship iqedze inombolo yesibili kanti futhi Capital City naye futhi iqedze inombolo yesibili omabili amaqembu bekalingana nga-54 point kepha nje iqembu le-Capital City bona baqedze baba kunombolo 2 ngenxa ye-goal difference bese kuthi Milford yaba kunombolo 3 ngenxa ye-goal difference kazi baphuzi balingana 54 kanti-ke kunombolo 15 ngale kuyo i-PSL ku-Betway Premiership iqembu Gezi FC babe nelithuba ke ukuthi basinze bangaye ezembeni emva kwe-Orbit College i-Relegate emva kwasebadliwela ekhaya ngase-6-0 lapha nje eMbombela Stadium namanje badliwa iqembu le-Orlando Pirates lapha nje eMbombela Stadium nga-2-0 lokuna ukuthi nje iMagezi ingena ama-playoff kanti-ke azangicela kahle-ke noma icele kahle iMagezi imidlalo yokuqala baphumelela lapha nje bashaya iCaptain City nga-2-0 kanti futhi iCaptain City sedliwe imidlalo nje lemibili emva kwasebadliwe ekhaya futhi imidlalo yokuqala badliwa lapha nje iqembu le-Milford ngeligoli ecanzeni kwenye lokukhuluma nabo-ke
iqembu leMilford bahleli inombolo 1 emaphuzu lasithupha bawine ke bashaya iMilford lapha nje ngegolinye iMilford ishaya iqembu Cape Town City ngegolinye ecanzeni yabuya futhi yashaya lapha iqembu lapha layo leMageza FC ngegolinye ecanzeni bahleli namaphuzu lasithupha kanti ke inombolo yesibili kwelicembu layo lapha nje leMageza FC emva nje nebona bawina nga 2-0 ebashaya iqembu leCape Town City kanti ke beqhubeka futhi imidlalo belasonto lesekuyo nje basathi kwanyalo iqembu leCape Town City linalo mathuba namanje selemidlalo emibili onke amaqembu amathathu ana 2 games lasele nje badlale 2 games kwanyalo iqembu leCape Town City bahlele emsileni ngozonke licanza inombolo lesibili Magezi emaphuzu amathathu inombolo 1 eMilford emaphuzu lasithupha kanti ke solo kuvulekile kumbuthe nje mangenteka iCape Town City iwinele imidlalo emibili lesele ubona 6 point kanti ngimangenteka iqembu lapha nje leMagezi lidliwe nalo futhi lemidlalo lesele isho wona alibele kuyibethe Premiership kanti futhi iqembu leMilford ebona abahleli kumaphuzu lasithupha bathe badlala ke ekhaya lembelasonto sibuye kuyo lesiya kuyo ngimgcibele badlala lapha nje neqembu leCape Town City already sibadlalile bavana kusi ebanjani because bawine ekhambeni ngawa not bashaya iqembu leCape Town City nyalo badlala ekhaya ebana upper hand bana 6 point bahleli number 1 kepha nje lokumnanzi kuthi nje since lemidlalo iqhubekile since lemidlalo solo sobodi lidlalile Cape Town City solona lithuba lekufanele kwende ke Cape Town City kuze iqhubeke ibe nemathuba ayiwine ke ekhambeni ishaya iMilford lapha ekhayelayo bese futhi yawina again against iqembu lapha nje leMagezi kuthi bese kuba open kepha lokubalekile mangenteka iqembu layo leMagezi FC manje iMilford mangenteka iwina against Cape Town City tobana 9 point kusho khona ukuthi nje automatically sebe qualifyile onke lemaqembu lamanye angeke safika lapha nje kuyo 9 point asembe ke ukuthi siboka umdlalo lomnanzi lemaqembu yaqhubeka lapha nje emkhathini welemaqembu lethe badlala kuyo ama playoff kanti ke before sigoqoda sibonile ke kuma transfer news amaqembu lamanyende siyabonile saqala sengabadlali lekhaya nangale ngesheya iqembu ke lesibonile FC imidlalo wabo lapha nje Mobi sengilomuyeke badlali ukuthi bashela iqembu ukuthi badlala ecenjini esekhukhune ekusizini letako kusho kona ukuthi nje sibonile badlali sabaqala ebaya emaqenjini lamanyende uhlahlona kwaye kanti ngale ngeshaya futhi eEurope iqembu leLiverpool after baqhaqha qosha umceceshi wabo Ancelotti azange basatha isikhathi balanzeke umceceshi lapha nje Spain Adoni Ayaro ukhumbuse beqeqesha iqembu leBournemouth wayithatha for the first time Bournemouth wayibeka lapha nje ukuthi be top 6 eEurope yongena into bedlala nje Europa League next season after baqetha ku number 6 lapha nje kuyo iPremiership sikancane nje ukuthi agende number 5 by Champions League kusho kona ukuthi nje iLiverpool ijabule kakhulu after nje Adoni Iraola beyafuna amaqembu lamanyende Fekasi Crystal Palace basathi ukuthi umceceshi wabo Oliver Glasner nje sohambile kanye futhi neAC Milan beyimfuna naye after baxoshe umceceshi wabo Marcelo Allegri after bahlulekile ukuthi abathathe abafike Champions League kusho kona ukuthi nje iLiverpool into beyebiyela ibe ngelicembu lebesilati belatheka isystem ke ilecembu leBournemouth beyinhle ibifana nje neLiverpool secoach Jürgen Klopp lebe dlala khona nje ibhola limnanzi dasayina nyalo bamthathele lokho because badlali labasha labakhona ko sibagijime bapress asithembe ukuthi sebesibona lokho ekulo iqembu leLiverpool khona lapho futhi ecalile iLiverpool khumbuthi uhambile Mohamed Salah sebecela bafuna nje imidlalo utovala esikhala sakhe kunemidlalo ke Diamond waseyicenjini lesive lapha nje eIvory Coast udlala icenjini lapha nje eGermany RB Leipzig nomunye umdlali longahle esimbona ayishona iqembu leLiverpool maduzane atovala isikhala nje sasala kanzi base siphole intambetulu khumbuthi nje sasa kutube kusathale 6 June sebesibona nje kuyo leqembu lapha nje Real Madrid litobe nje liba nema voting khumbusi nje ba nema vote labakhona ukuthi nje ngibande ukuthi bayi president kwanyalo Florentino Perez president Real Madrid kepha nje utobe acusana na Luis lapha nje namanje Luis requirement nayo ufuna ukuthi abe ngumpresident weqembu leReal Madrid kepha nje lokhona use Florentino Perez mangenteka awine uTebe alanza Jose Mourinho kusube umceceshi lemusha weqembu leReal Madrid aphinza futhi alanze Ibrahim Konate lo Liverpool kusube ngoye umdlali omunye odlala emuva eqenjini leReal Madrid kanti ke wasenayo requirement wasi mangenteka awine uTebe alanza Erling Haaland udlala eqenjini Man City uTebe Msayina ayilapha nje weqembu leReal Madrid kepha lokho kwabese nje kukwatisa abaphathi weqembu leMan City basivile ke iMan City ifuna kusuka yona iqembu bayifuna isuba yena lo
Requiem lofuna ukuthi nje ayophasa licembu le Real Madrid emva nje akhulume lokho kusitulenza Erling Haaland usho kona sisilenzela olukhulu kusasa lemavoti tobakhona emkhasini kwa Riquelme na Florentino Perez asathi usingibani elitobe awina kanzi asathi ke kusimangende awine Requiem umuntu emndanza yini kuHaaland bashito kanzi futhi yakubonakala ukuthi vele liqiniso ukuthi Perez yena mangaphinza awine echubeka kube ngoyepresident umuntu emndanza uJose Mourinho because esibonile ke umqeqeshi weqembu leFulham lapha nje Marco Silva soshile iqembu leFulham umuntu abuyela futhi emuva ePortugal kanzi umuntu besayina ikontraka eMerel Msathu umuntu aqeqesha iqembu leBenfica after abadedele lapha nje Jose Mourinho basathi ukuthi nje ufuna ukuqeqesha lapha nje Real Madrid ubuyela kulo futhi nje waqeqesha iqembu leReal Madrid ephambili kepha nje mase sigoqoda sesibuye khona la ekhaya la eMpumalanga tournament enkulu ke la enkomazi esifundeni sethu sala enkomazi Celtic Cup edition ngele ye17 since yabakhona iphindze donse balandzele abanyendi South Africa yonke emascouts amaqembu lamakhulu atoba khona kuFicus maqembu ePSL boMCP Foundation Championship batebe babuka abadlali basathi ukuthi nje badlala abanyendi base thubeni usibangathola amathuba la emadlalo enhlade nje basathi usine Kruger United tebedlala PSL the BC toqhubeka futhi nje eMCP nayo tofuna kusibifape kuze usinde kahle next season kanzi amaqembu lamanyendi PSL atofuna abadlali khona lapha nje enkomazi silenzele amaqembu lamanyendi sibe siwabuka kusasa kuFicus boTS Galaxy namanye amaqembu atebe khona lapha nje enkomazi kuyo Celtic Cup nje ngibona naye lo ngcuke ikepisi ke yeCeltic Cup ushona nje nami into bengikhona lapha nje kuyo iCeltic Cup kusasa kumancambi ke into becala kuseni ngo9 o'clock tebedlala lapha nje eMaladies ngiyade basivudela inkundla atebedlala lapha nje ekseni bese kuthi umdlalo wesibili sibona nje ama finals eManda 17 into bedlala lapha nje ngo11 bese kuthi nje the main purpose aselo yona the main teams umdlalo omkhulu kolotho udlala lapha nje uqala ngo2 o'clock ladlala khona nje ama-open bese tophela nje ngetikhasi onke nje amaqembu atebadlala kusasa uthola tindondo tabo enemihlomela yabo kusasa nje basathi ukuthi wonke umuntu abalapha kanzi futhi kuvula kusasa kuseni ngo9 bese lapha nje mangendeka kugcwale bese kuyavalwa lapha mhlambe sokude isikhala nje basathi tebecela kakhulu nawe nje ungetha kusasa utobukela sikhona sikhala kanzi futhi mahala kungena kanzi futhi kukhona tebekuphekiwe kudla mhlambe nawe ufuna uyothengisa ungaya lapha nje enkomazi municipality yobhalisa khona ukuthi ufuna ukuyothengisa kungathengisa noma yini upheke nokudla ipha nje awuthengisi ithola abavumeleka ngikhulumile ke naye Kenneth Phiri eloku coordinator yayo iCeltic Cup ukuthi nje kuvulekile ukuthi ungaye ukuthengisa epha nje awuthengisa ithola epha nje nakhona uyahamba uyoregister epha nje amaspara ukuthi nawe ufuna into othengisa lapha asithembeke ukuthi sibe sibona umdlalo lomuhle lemaqembu lakhona lapha nje iCeltic Cup lapha nje enkomazi kaMhlusha coach ekude umdlalo sithathe sigoqode sibike la asithembeke ukuthi konke into abakahle kusasa kube ngemumo asithembeke nebafana abafana namuhla ebadlaleni eJamaica batobena kahle futhi nabo basimele kahle sibone umdlalo wabo ukugcina before iWorld Cup kusebenjana sithathe sibekela kudede umdlalo coach kuyo podcast show